Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kinong tray jong ka GVK EMRI 108 Meghalaya. Kiba hapo ka Shatri jong ka Meghalaya EMRI Workers Union. Kila berngam ban pelong biang de kijeki bakhamjur. Hadin baki buat penyat jong ka GVK EMRI 108 Meghalaya. Bat nakalang ka sarkar kem shem lapun orlang satya ya kijing dawa jong ki wat hadin balakot ka jing aipor ka ba arbanai. Ilarai da ka we ka jing mut ban sedang biang kijing yeki kijungi namar kijing kuman ketika GVK EMRI berkasorka ya kita ki charter of demand kiba ka union kalabu apedeng akmat ka GVK ba akmat ka sorka kaba kila kula ban penurlong hapo arbanai ikini ki charter of demand jungi lapedeng ka GVK management berkasorka kila kula ba hapo arbanai ka penurlong no ya kitu ki charter of demand kijungi nre hadu mentah tangga weru kaklam urlong. Halor katakan umrem niwan akan dika press conference mentah sini. Tapi kenang ba kipat ba kim kam syai ke ke jing yan nanti ke jungi ngakwa bangan ngan puli kindiat ke jing bangla penbek ke jing yan nanti ke bangila yan hadu kali kapor hadu kali ke sini ba mentah. Ini nak yang jungi kinong tre. Nimde beri kiba bi mau ngila penong ni suatu ya kata ke jingmut bagi sarkar ka ai ka order paling jungi ya kata ke status quo paling isngap jar bro atus ni bro arbana ni isngap jar nak kalian jung ka management kalau ot ikitulop ke jungi nangta kalau form dia saya ketu gowe ka anti union ke bamitip kijon khasan mut ki brio kila form kasanmut na pedang ki field staff jungi kila form ya kata ka anti union kani kadai ka buit jong ka management ban divide ini kini ki kasanmut ki pernong trade bepli ki basyakting ya ka management basyakting ya ka jing penting ya ka jing bengem jong ka management ki form ya kata bat ki let hak tu hakamat jong u health minister bagi dawana u health minister ban ong ya ka sarkar ba kadai ban peni ya kadai GVK management kata kadai ka buat jom kadai ka management ban divide ini ong no kadai ka por ngre nile la ka bakam jur susu no ban ya tugas strike dulu ini sekemat nila dari syong da ka house ban nilai rai ta ngre nim pakwa ban permenapat ba menta isu bu lupa ka jing maham bagi nile da ka bakam susu ban itu GVK ki ban nila deadline kebangi don jing yeki oktu bulan Julai na duk kenai apo foi ka ot tulok bulan Julai honu bulan Agos ka dang ot biang honu bulan Julai ka ot ya kumbai new phomut tam kinong tre nri hau new bulan Agos ni ka ot lu ya barok hoi kani mo laban keno na kalyang juga sarkar kamla anti lakam ka sarkar ka di ban bu la jong ka emergency cell hagan ni state ka juni kadang im adu mentah ikwa ka sarkar kan wengno ya kani ka ya kan GVK management buat ba sarkar kan bu hino la jong ka emergency cell ni mesti kejuni buat kan simti hi ban peniat no dalade namar ka jingle kani ka namar ka jingle kani ka company ni la on kalau le jubor sebab pelang kalau penlong yang ni kinong frei kun kita ki slave ni la on kun kita ki meram nilap on bakani ka nilap on bakani ka pomle ka company kadai kata ka modern slavery nilap on hakipun mendai kibri penlong merau kibri penlong slave kibri hoi berkom noi hakani ka juk ka jumi menta kani ka pomle jom kini ki company ka on kata ka modern slavery ka bangi ki nong train la shemjing shibun kebangi dan ya ka HLC meeting hamtu ni keran swasta bangun pui ki mat jong ka COD di badam sa tena kalian jungi ni om ba ai ya ka management kan pensai swa halor kanu kanu ren maka didok ka salary te hadu nadu kata katrik ke bangi ya keran ka santrik ka dai hadu kani ka clip mat pementa kepala awan sakoi ka salary ke ba jong ni panai blak kadang didok sayang ni panai blak te
te company ba ka government lu kam intervene ya gani nomor ba ka konsum nama ba ka management kanang ya ile kam sambor ka adu menta tengi ni susngap ya kata status quo magla bu government apna tinggi saya pet yang tak apna kalong no ndai pun ong nak liang government ke tempat lai kani oi kila bu ya kata ka HLC no bang gi ba kata ka cing ni ndai ni super spoon ya ka HLC meeting ban gi ong ba ai ba ka management kan clear so ya kata ka jing didok ka salary handai haduk menta ka management hi kamla wan ra Ahmad jong ka high level committee ban nak liang government du ka kamla kon tan ya kata ka management ban wan ra apa kami punya ka jing sisa ya kani ke JVK haki wigi state tu kadang ke JK ka JK ka jul bah ki wigi state komuniti bah ajla asam lu ki ki ten dai nio state bah po ajla asam ha ya kani strike ki khamsha di dok ke salary ki khamsha di dok tangi lu demand yang kata hi ba ki di dok ke salary jumi teman beli ni ki ya ka hok job ten dai ni ki tang mut ka government kompetip yu ki jing tangi mut ka management orang ya ka jong ka dinong diktator jong ka te handai pun dia kan pada kata ka jing odi salary te kala pun ihi la jong bor ke habide bakani service te kani service ro kadai ke ba pay hi da government ka shuai thang ban pania da kani ko company ke pada nabat jong state jong ni te long kamdai ban mi ka jing li long ba min PDP bala agi jing shakrin tak ba in shabred la tendai long kadai ke kamram jong sarkar ban pay long ke ba kamiat jong ki we ki nong shong 4% te kum mangir binong train mide in na state la jong tingla agi jing shakri habide bakani ka kam shak padba te ka kamram jong sarkar long pan prakhat dang ta ka jing dang ta ka jing mi jong yi